Da kijing sungu burom yalau jong nong mikmat pajba nari Boy district. Hadin malakentup ya oba sosteno sotun ubari UMLA na jirang constituency banlong kumuwe nigi menteri sorkar hak sorkar MDA 2 kabalailam dageseng NPP baru Konrad Kongkal Sangma kumu menteri rangba. Usamla pendap lang walang ubari presiden jong ke NPYF lene kekenhun gisamla NPP nari Boy district walaupun pau ya kijing sungu burom yang sorkar halor kijing penrung ya oba sosteno sotun kumu menteri sorkar. Namar kejing don jong ba sosteno sotun kanirap ya ke distrik Barokawai namar Kumbagalong ke distrik Ribhoy kedang don kam ya shibun ki kampenroy watla nagsnem syakasnem ke lanang kiu syakmat seperang. Usamla pendap lang walang ulong ru ba kejing start jong ipai ba ke jirang constituency ban penjob yo ba sosteno sotun kumu MLA hakasin gabar bat kejing tenrong segakam MDC ketika constituency kalau penipat ba sorkar ru kalasenya ha uneu MLA ban sim segelengkor menteri sorkar. Nagaliang jong ke NPYF Ribhoy district kalai kejing kitbok kidriang ba menteri sorkar bertemai unla banwanra ya kejing mentoi na kementa ke jela Barokawai bat kham kerpang ya ke distrik Ribhoy. NPYF Ribhoy district kadap da jing sungu kuman kapan pau ya kejing sungu ya menteri rang ba ke jela ke jongi sar Konrad K Sangma i sembut menteri sar presiden tensong bat i sar song balang dahar ya kaba kila ai ya kasuki menteri hapo katem Ribhoy ke jongi ya isar sesnes sotun ibolong i MLA jong ka jirang constituency nidap da ka jingkemen ka bakrau kum ki samla ka NPYF Ribhoy district ka kitbok kitweng ya pisar sesnes sotun ya ka ba pilayo ya ka syuki menteri banilam ya ka tem Ribhoy bat kumju ya ki patba jong ka jela ka jongi ni dap da kejingkemen ya kebangilo iru kumbala mi ha ka notification wapibat ya kilaitli ki department ublay un IAP ka bor ka jingrang jistat ka jing shampang ya ka ba pinla ban kentiu yangi kisamla kumba pil juyalam yangi ka NPYF Ribhoy district ka ai kublay kerpang episar sesteno sotun ya ka ba pilalong unoyalam uba juyalam yangi man la kipor hakili yang barok nidap da kejingkemen kejing sungu ru sar ya kaba kipat ba jong kejirang constituency kila penjob yapi u MLA hakajuk kopor kum u MDC ru kumju kadai kejing shania jong kipat ba kapan pau ba kipat ba kishania yapi sar bat mengiru ka NPYF Ribhoy district kumba pila ju kedauti peni yangi kajing yalam ke jongpi ngi kerman scam ba kumu menteri ru bononra ya kajing kala hapo kadong Ribhoy ke jongi bat kumju hapo ka state ke be ke jongi ublay uni yalam pisar bat kumju ngemla kam da ai kublay ya wei ne kinoy yalam hapo ka NPYF jong ka state Meghalaya isar wailat miki balayo ru ya ka menteri kumu menteri sorkar banilam ya ka state ke jongi ublay bang ai ka jingstat jing sampang ya piru sarwalat miki bapinla bantre ya ka state Barokawai bat kumju banilam ingi kisamla ka NPYF to ublay unialam ya pi ba kani ka syuki kum ki menteri jong ka sarkar ngin kan mau ya ki dak kishin bat ngin yai perto si junom ya ki kam ki bobha ki jongpi kublay shibun ublain unyalam ya pi baro arut ki menteri ki batumai kublong ki noyalam ki jongi kublay shibun kublay shi ajarmu kardom mitla Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi na menmin pranyo lai ariway sau iway Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pranyo lai iway kendai hendru iway arnyo lai